Mwiri wa mutumia ucio urahithukirio mathaini ma thaa 3:30 cia hwaini kurumirira mihango ya gwethana nake na mundurume uria kuratwikaga marari hamwe ona thengia wa kuhithuka thutha ucio ati ni ararikitie kuma nyumba-ini iyo dakika nini mbere ya imomokete. Mwanamke ambaye ni kama wa umri wa miaka 33 lakini tumepata akiwa ameaga na mwili umechukuliwa umepelekwa Chiromo mochari. Nyumba iyo iria kuratwikira ari ya gukomwera momokire mathaini ma ukia kiroko kiaira nere rahuthikaga ona gutwika ni ekirirwo mukana wa gukorwo ekimomorwo iguru ria gukorwo etari njake wega undu uria uracungiririe MCA wa gicigo gia Kasarani Charles Mutinda gukirira ruhonge rwa igoti ni kurutaga matua ma kurugamia momori wa nyumba iria njake uru. Lakini nao pia wananchi na wenye manyumba wanafanya makosa. Nyumba ishakuwa marked, wanaenda usiku wanatoa ile rangi, wakati mwingine hiyo rangi huwa inaonyesha hata inaonya wananchi usikaribie hiyo nyumba iko na shida. Lakini wakati hiyo rangi imetolewa mtu anaweza kuingia kwa ile nyumba. Sisi kama county government, maafisa wetu wako on the ground na hata governor wetu amesema kwamba zile nyumba ambazo hazijajengwa kwa ile njia inayofaa zitabomolewa. Mwena-ini wake munini wa county commissioner mwena ucio Patrick Muli ni uritie andu gukorwo megitite kimera-ini giki kia mbura nene niguo gutigira andu makiria matinorwo ni mioyo yao. Ona kuria uguo mihango ya gwethana na mwene nyumba iyo uria uriri hithiro-ini no irathie na mbere guku nakuo uria urahonokirio kuma nyumba-ini iyo arekereirio kuma thibitari-ini ya Mama Lucy. Handu-ini ya Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.